U školskoj 2021. i 2022. godini Vojne akademije će primiti 210 kadeta na studijske programe osnovnih akademskih studija, dok će Medicinski fakultet VMA upisati najmlađu klasu od 40 budućih studenata. Ovogodišnja promocija vojnih škola i fakulteta se nije mogla održati poput ranijih prezentacija koje su vršene u srednjim školama, već su nam predstavnici Vojske Srbije prezentovali uslove upisa i pogodnosti školovanja, dok smo od mladih kadeta, učenika i studenata saznali o konkretnom načinu boravka i školovanja u vojno-školskim ustanovama. Konkurs za upis u vojne škole i akademije traje od 15. februara do 31. marta. Najveće informacije, odnosno najtačnije informacije možete dobiti posjetom na sajt Vojne akademije, Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole i Medicinskog fakulteta Vojne medicinske akademije. Tamo je detaljno opisan postupak samog konkursa i na koje adrese treba da se jave polaznici, odnosno kandidati ako im nešto nije jasno, kao i što je to dokumenta potrebno da bi postali kandidat za upis u vojne škole. Da bi se budući učenici i studenti upisali u škole i na fakultete, potreban je određen prag znanja, ali i određena fizička provera. Konkretno za Vojnu akademiju i za Medicinski fakultet Vojne medicinske akademije potrebno je da je prosječna ocena minimalno dobra, odnosno trojka, a vladanje vrlo dobro. Za upis u Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu potrebno je da je prosječna ocena školovanja vrlo dobra, kao i ocena izvladanja da je vrlo dobra. S tim što za Vojnu gimnaziju potrebno je da kandidati nemaju manju ocenu od trojke prilikom konkurisanja. Znam da je kvalitet obrazovanja koji polaznici stiču, odnosno koji kadeti stiču, na veoma visokom nivou. Ono što nas razlikuje od ostalih fakulteta, to je da imamo spoj teorije i prakse. Ono što preko godine kandidati, odnosno kadeti nauče u školskim klupama, to imaju mogućnost da provere u praksi. Vojne škole i akademije po njihovom završetku mladim ljudima obezbeđuje i sigurnu egzistenciju. Jedna od glavnih karakteristika koje opredeljuje naše kadete i učenike da upisuju vojne škole, zato što posle završene Vojne akademije svi dobijaju prvo oficirski čin i samim tim zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme. Učenici koji završe Vojnu gimnaziju, dakle oni kao logičan sled nastavljaju školovanje na Vojnoj akademiji, a učenici koji završe Srednju stručnu vojnu školu promovišu se u čin vodnika i upućuju se na službu u garnizon na mesta po potrebi službe. Da bi odradili ono što je uloženo u njih, dakle onaj ko se školovao 4 godine, obavezno je da radi 8 godina, odnosno duplo od perioda provedenog na školovanju. Svakako najbolje će svoju akademiju i srednju školu predstaviti kadet od 3. godine Akademije kopnene vojske Aleksandar Nikolić i Jelena Midić, prva u klasi učenika 3. godine Srednje stručne vojne škole 1300 kaplara, inače rođena u Velikoj Plani. Srednja stručna vojna škola je škola koja školuje buduće podoficire Vojske Srbije. Mi nakon 4. godine počinjemo da radimo u jedinicama Vojske Srbije i početni čin je čin vodnika. Ona traje 4 godine. Prve 3 godine smo u internatu Vojne gimnazije i za to vreme također imamo i praktičnu i teorijsku nastavu. To znači da sve ono što naučimo u školi moramo i na terenu da pokažemo, dok smo u 4. godini cijele godine na praksi. Mi se od prve godine odlučujemo za smer. Ja sam smer jedinice za elektronska dejstva. Trenutno u našoj školi postoje 3 smera, ali buduća generacija će moći da bira između 5 smerova. To sve mogu da pogledaju na sajtovima Ministarstva odbrane, Akademije, Srednje stručne vojne škole i Vojne gimnazije. Znači svuda mogu da vide šta mi to nudimo. Ja sam kadet Nikolić Aleksandar, 143. klasa Vojne akademije, modul pešadije. Dolazim iz Vranja, a ideja se rodila još od najmlađih dana, jer sam imao primjer u porodici da sam iz oficirske porodice. Igrom slučaja mi je i čukun deda neki bio Solunac, pa sam od malena odgajan u tom duhu i imao sam želju da upišem Vojnu akademiju. Imamo i taj deo gde sve to što naučimo u školi pokažemo u praksi. To se mahom realizuje na kraju školske godine. Ja sam do sada jednom išla na teren, tada smo imali individualnu obuku u kasarni u Valjevu i to je jedno prelepo iskustvo. Sam poziv je specifičan i težak zbog obaveza, ali
Meni iskreno nije bilo teško jer stvari koje radim su vezane za struku i zanimljive su mi i lako ih savladavam. Posebne pogodnosti prilikom školovanja u vojnim školama i akademijama su široke mogućnosti za bavljenje sportskim i drugim aktivnostima koje pružaju domski smeštaj i kadeta. Pored nastave, kadeti imaju i renoviran sportski centar u kome se organizuje veliki broj sportskih sekcija gde kadeti mogu dopunski sebe da usavršavaju u borilačkim veštinama, atletici, streljaštvu i drugim veštinama koje bi trebali da čine jednog oficira. Takođe, jedna od karakteristika koja nas odvaja od ostalih fakulteta je to da su kadeti smešteni u prostorijama Vojne akademije. Dakle, u istom objektu, odnosno u istom krugu gde su smešteni, gde žive, spavaju, realizuje se i njihova teorijska nastava. Praktična nastava naravno realizuje se na logorskim prostorijama, ali ono što je, da kažemo, karakteristično za nas, da tu imaju mogućnost i da se bave kulturnim aktivnostima i da se bave sportskim aktivnostima. U sklopu Vojne akademije je i sportski centar koji je opremljen sa savremenom teretanom, kardio centrom, fiskulturnom salom. U sklopu ima i košarkaške, teniske i fudbalske terene, atletsku stazu, bazen. Mladi kadeti su svojim budućim školskim drugovima poslali poruke ohrabrenja. Ja sam od malena sanjala o ovome i jednostavno znala sam šta ću da upišem, tako da sam ja još u 6. razredu počela da se spremam. Meni je iskreno prelepo, ukoliko neko voli ovaj poziv, sve poteškoće koje dođu uz njega su manje bitne i prava ljubav prevladava, ta ljubav prema otadžbini. Svi oni koji pre svega vole svoju državu i uniformu mogu da, kažem, pre svega pogledaju na tim sajtovima šta sve mi to nudimo. Nakon toga mogu da znaju da će dobiti kvalitetno školovanje, puno izazova i na kraju i ono što je najbitnije, sigurnu budućnost. Usled nemogućnosti da svoje prezentacije održe kao ranije u nekim od srednjih požeških škola, predstavnici vojnih škola i akademija su ovoga puta o svom školovanju, pogodnostima i mogućnostima upisa govorili u prostoru spomen sobe kasarne Petar Leković u Požegi.